Bismillahirrahmanirrahim. Topik dan mau si Jumaat ini maka batal sin sembahyang untuk si kinabunsihan yan si sembahyang. Fa'in muallif rahimahullahu ta'ala tabtulu as-salah ترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأت به. Ini amban makabatal sin sembahyang iene bang niya taamban rukun atau syarat bu tagees we ninang ilien pinagtuuran atau takalupa atau gak katauhan nih sali uyen batal ang sembahyang mo. Rungan kamu pama ambat painte me rukun ko me nengge atau anin massa simpatiha atau al-ruku atau anin tashahhud akhir duk me salam bang sa upama taamban we anu dambua amban ilian batal iyan sembahyang mo. Maka pagka atin sambayang suwi balikan mo yan miyaan mo na magka-atlay. Pagka niya gina manjari tinuko bang dalil may inang lumain gina makajari tukuno. Igasal larak pa intelin subini bamula hinangan mo sa polam sa tiri. So pama nang bahayang kiyo ang 4 rakaat mamagkaatin si kadue rakaat us kao magsabayang kiyo tikatelu. Pinamon na si katalulay, bala pinado si kadua siya. Us, tambahan yung napainte, darakaat pamalik. Insyaratin ko ang natasabot we, terwisa, dambuha ang bansarat, iyane, dukhulul wak. Mangpaasik yung maktuhin. Mangipaasik, buki o ng bahayang sa maktuhin, pero batal doon sa bahayang, magkiro tinahimalin. Yan mo man syarat to sabihin. Demikian niat, gak makapag niat atawanin makasambahayan kayo gak niat semek mo. Demikian batal bisa. Batal. Satu si itu bangsa upama engkau lagi. So gak niat semek mo sa amiyaan. Begini masalah na sa ini niya. Sa zaman bang sini TMI niya maghaji. Ilang pasang niya maghaji niya. Ineddo ke mon arta din sampai semek din ineddo. Tapi na sa pernah bahag wa semek din. Ini ban Allah Taala fattaqullaha mastata'tum. Tinalaw kam sa Allah Taala kamanan. Yan taga SB. Alhasil siguro bisa masuk ng bahaya bisa enggak niya semek din. Sa bisa mungkin pergi insyaallah kalau niya kalau enggak niya makapin. Sa hawa importante sa sambayangin. Masih kios benang bahaya bisa kita keluar. Bang PPNT ini akali ko sikaw. Iyan ang bang syarat. Buta guys we ini hininang iyan, sa aga hininang mo ini. Sali di binaturan, sali duwen takalupa, ug sali duwen sa amiyaan iyan gak hati ni demikian nin magkaat sa bayan ni. Si kadua wa bitarki wajibin amda. Bang isap iyan makaambang iyan amban sin wajibat sin sembahyang. Upamanin wajibat sin sembahyang gay ke yang tasahud si kadua hin. Yan be tasahud ko si kadua tahiyatu lillahi wa salawatu thayyibat. Yan be si kadua rakaat tasahud al-awwal yan. Sa pa si kadua rakaat yan. Tahiyat awal. Tahiyat awal. Sabang tahiyat akhir yan asa rukun. Sa tahiyat awal sa pamataamban mo pinanturan demikian nin iin makabatal sa sambahay. Nasabang takalupa ngani ay sinsa ni gantian mo jarok sujud ini sahur. Bisan na kay ningko balik. Pento kasahud kompleto din sambayan nun kani ala sinsa. Ang kan subi katawan te bag ina rukunin bag ina wajibin.
dua ini yang suwe kina tauhan pek bang katauhan mungkin dua ini tau keu bang dela aluhin men muntul deh bang niat kesalahan mulai silian insyaallah taala. Sekatanya lu bil kalami amda bang keu misara di alam sembahyang peraturan sadiri amban yang ada bisara lagi bisara ya subsidi sembahyang di asalnya tinartan tu bain desamian bang keu misara kami sebe bahasa te bisa me bahasa Arab bang sadiri amban ini si dialeman sembahyang ini penambahan tele batal sabit sembahyang wabil qahqah ini bang keu sinai ini biasanya bukan masa saya bang dari maghilai ni saya ini pe saya asa saya manamal be saya jawan me ko memang kakak ni pinail ni asap sina aja ko me payah ini menjata atau tahun juga jangan bisa diru ano lagi sama kabata dia ada buat zaman dari makruhat sembahyang wabil harakatil katsira urban al mutawaliyah li ghairi darurah demikian men banghek kemana-mana usaha men usaha be wa ye mesol ya sendiri ambanian pe wa ye ngaliling anu mes enggak bini anu ton memang anu samian atau anu lengan itu spirit ku yang sebenarnya nangin nah ini maka batal bisa sa maksudnya mudarat maka jari ini samian usa keo ko me makana kalau me nambahan keo usna takita no makana ko me pun pa ino me labo maka jari keo paano keo edo no upi pabalik ko pwede sa ano na isiri walayan nasa bang garunia samian dumain darura bu maksuno pe hinang nuyan maka batal iye si sembahyang li'annahu bil awwali ترك ما لا تتم العبادة إلا به وبالآخرات فعل ما ينهى عنه فيها بقى sebenarnya anlay makaamban iya nasamian gay kompet in ibadatin manggila ilian iya sebagai pahala tumaknina sebagai pahala daw o sinapusan ay na makahinang isab keo iya nasamian maka pamegasan bigay mag-usaan keo buka niya siya iya man hajat taidor. Iya nampak ni makabatalin. Ubus amban may makruhat kinabunsihan isab sembahyang al-iltifatu fi shalah. Ini bang keu isab makalingan. Kinabunsihan. Begini bang patek kami anuhan ku yan. Usay maghangan-hangan latag ke kinayang. Oh, ketika saat tahu terunin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam suila 'an al-iltifat fi shalah, faqala huwa ikhtilasu yakhtalisuhu asy-syaitan min salat al-'abd. Tinilaw Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatilaw Rasul sallallahu alaihi wasallam yang simi apa itu maghalingan sembahyang din. Pa Rasul sallallahu alaihi wasallam hinabian miaan asa tinangkyo syaitan. Amban ente miaan sembahyang yan ipon. Alhasil bang kyo maghalingan ko yun na niya pwede naman sasat syaitan tinangkyo pwede atau ineddo na syaitan yun nangguli demikian nen man kinabunsihan doon sa dalam sembahyang ini al-abath ano may wakyo mukut pwede sa amiyaan latag bigay inano buka niya hajat ningen buat duman pa ito si may hajat dan samiaan demikian nin wa tashbiku asabi'ihi kaya may pinag-anuan may tanganin kuyin o siya ka bitano may nang kuko sa samiaan tawanin may kawin si may barang wa farqa'atuha yan memang yang paling tangan sembahyang iku yan paling pok saya yan nah ini yan memang perkuat sembahyang yan
wa ayyajlisa fiha muq'iyan ka'ika'i al-kalb. Ibang iningko tingko-tingkuan asu. Saya kebentuk nen. Kenapa sih harus saya? Iya nabe betis nen kalau kepak si ikan camian. Kue bentuk nen. Cuma masa iya. Saya ini. Ini saya. Ini mereka kayak kan. Ini tinggal asu. Saya betis nih. Kena ke anu ke betisnya. Iya, kena munsihan bisa di sambaya. Wa yastaqbila ma yulhihi. Bang isa biang harap iya nasamnya maka gagal iya maka bimbang iya. Wis panambahan ng bayangan ni harap prejo. Atau ng TV. Mati-mati sama main TV. Ini nila sih. Lah kala ketahuan pangtungan di sembahyang ni. Atau ana isab metad ini tuh may binasabasa sa dahuluhan niyan surat English dia tahu ini lain. Ewan patek kawan niya may tabet sa dahuluhan. Asa dak mayaman ni. Jadi suwi pinaman nun ini mau dia as-sujud pa sujudan mundo subay. Subay iya beda man me maka ini aman makruhat sin sembahyang. Au yadkhulu fiha wa qalbuhu mushtaghilun. Atawan bang yan ang bahayang sa atayin kita tuhinik. Saya bentuk na mudafa'atul akhbathaini aw iyene bang iya magsandal mangit kay atawanin sungi. Bang kay warak sungi ataw narak mangit na da ko na bahaya. Agaran na ako. Yan agaran nero ente magwain kaya bang kay magsandal tayo ng makro iyan. Au bihadrati ta'am amban makro do isab bangkyo ng bahayang ina memes pe kinakanin ina pa Rasul sallallahu alaihi wasallam la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan ga niya isang bahayang maknanya itu suikuan in makruh al-karaha lamin tu itu ini kinabunsihan ini menambahayangin bang nambahayang inilah ibemes kinakanin belak tegandang kan sa imangan pagkibang yan at masjid iya tahun bayang dia lusa pikiran ila si pok manok kung nalipente manukin to si pokken na atawa si sayur so ingin pa mangan basa kinauto ye ini kan makro basa suwe mangan hello mangan ni nasa ba sa Obama isa yene mian garo sabi misita mana masih kinakan SOS sa peru isa na suwe masih bayang daw. Kue hanya bepain tebe mangan mapasaw miya aja tawanin ngadda. Apa sabi bepain tinang bayang ni? Hello. Wa naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi fi sujud. Duk. Ini yang sababan kinabunsihan ini bang kita nang bahayang ay yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi fi sujud. Iya ne bang nang bayang Allah atau den ikapain iya ne bang pinabetat lingyan tayo si sujudan sa ingi bentuk nen upama masujud kita sa miya pinakuya no na lingyan mulai si pente mulak Buso ba ko sa paano? Narangkap. Mamalala, sugat ang pinagin po, leknen. Nasa,
susah dan jasa bang ini sawit bisa swing bihim yang penting kesana lah siapa kalau mereka udah dengan undangan seperti ini siapa swing tikap bente elektronik gendahin coba nano gitu siapa nah ko itu ubus na kita si pasalan sembahyang lay papinda sa kismoto sa diri ini salat at-tatawwu sembahyang sunnat me nagna kita yang ban ini me sembahyang muakkad salatul kusuf لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها وتصلى على صفة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهر في صلاة الكسوف في قراءته فصلى 4 ركوعات في ركعتين و4 سجدات متفق عليه. إن sembahyang kusupin pasabuhay kemana-mana ya kusuf. Terus tahun itu bang mimpi ya tahun lalu demikian dia bisa. Nambuat amban alamat iya nih Pak inte kusuf ini nanti kiamat. Asal nang usap ketika yang Rasul sallallahu alaihi wasallam alamat sin kiamat ketambahan di waktu teko itu. Bang pilmi Pak inte ilah bulanin awan elew UN nambuat sa bamban miaan iya nih Pak inte som kiamat ini kiamatul kubra. Jadi inakah kita Rasul sallallahu alaihi wasallam si elle pamabo iyo Allah taala kiamatin ko rupa inte elle ini tewan ini nen do kapalo ni kemian asa hasil magtapit do mana-mana nah kita itu hato bisa lelet samia sa tapit ni si ano si para si kiamat na jadi na rambu aman me alamat na bisa kusufinin duma ibangnya kusuf pa ilahu wa niya minulia di zaman Rasul minta de kusuf ilahu sama syarta bang mati kimi anaknen nobus misaran ini dumain pain iya ni sa amian we kusuf we niya la imunulia si dumain sa asal iu irbenta mantanda Allah Subhanahu wa taala supaya makabati ini benta bangsa muslimin supaya makapaksa dia dengan pag-ibadah tujuh Allah Subhanahu wa taala pagkatapit ni so ini sa amian pagmustahil. Ubos yung sambahayan kusupin saya duyan lela ton den mas susuan bahaya. Bangpain tedendehin si rumah nambahan iya pa si rumah. Tawan bangko kita me silahat me tala kita man masjid nambahan kita man si rumah. Satu bang paito si masjid subay keu mengalingan as-salatu jami'ah pailme as-salatu jami'ah ilingan PTA mata kita supaya nambahan itu pilih ubus kantang maksud penambahanin ko ada penambahan paito sin Eid pina basak in patihain upamanin bakahnya keu mag-ayil uskao may imamin ngalingan kyo. Bayan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Patua ni alay, nambahayan ka. Begitu si itu, dumabente ko may salatul istisqa, sa atabot yung salatul istisqa. Salatul kusufin, miyaan hadja, yan ilahu, sumini ko nambahayan. Sa agen, meke ko pahali nambahayan, bang agen sa niya ni mga ngakapinan asal paano ni. Miyaan ala ni. Nasabang sa upama, ubus ni ko ng bahayan sa kapiala, gini ko kalagihan sabi pwede ng bahayan balik. Kantang nin sa inge, pag-ayil kayo. Pag ubus ko sa amin mag-ayil, magniyat ni ko pwede ng bahayan, yun sa bahayan kusog. Yun sunat maakada. Ngalaw ko takbir, Allahu Akbar, ubus matiha. Sampai walad dalin, amin, ubus ni ini. Ngayat kita manan matahain. Intag-intag nilai sa miyaan dalam Quran mau pente gini tanto tabassano gini tanto tabaliku kajari mo kyo pente sa necessitas ikaw na isang jadi dikit sa sana.
Sangka-sangka pete me da surah. Sabang bakara tahap mana? Pi juz nya. Nah saya sabang pete me surah asunu. Biar tantu saya kita tahan. Pakubus keu mian masa ayat lay paruko. Pagparuko keu nganduaan keu as paruko lay. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Ini doa alai keampunan tuju Allah Taala supaya isa ente bina danta balik ente ilahuin. Tegak-tegak usah paruko. Depende dari kau. Nus sami Allahu liman hamidah. Saya kan. Iya. Pabalik ko sa tangan nun, matiya na sab kayo. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, saya bentuk men pag-ubos na kayo matiha, bunay sa ngayan pasuno-suno isab miyaan duman sa haan delun sa pasuno-suno. Paruko na isab kayo Allahu Akbar. Subhanallah al-azim, subhanallah al-azim. Untuk serta ngandua na sabke tuju Allah Taala. Bune sabke sami Allahu liman hamidah. Pag sami Allahu liman hamidah, mekene kayo pasujud. Mekene kayo pasujud. Pag pasujud kayo, demikian ngandua sa kayo tigal-tigal. Bune isab kayo lingko. Bune isab kayo pa ente pasujud. Okay, si kadua sujud ni usne gini kayo balik. Si kadua rakaat ni. Nasaya ando isab ni ko hinangno ina si kada rakaat le. Pag ubos ka matiha, paruko na isab kayo. Us ka matiha ug sa tamak ayat na isab isa papandak-pandak ni sa paman ina si dehululay. Si dehululay. Ubos nanduan sa paruko le. Ni nengen isab kayo pabalik sa Allahu liman hamidah matiha isab kayo. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Sampai na musadu. Ngayat isab kayo. Us paruko na isab, nanduan na isab, bune isab kayo pa ente nengge mian pabalik, bune kayo paruko, ay pasujud. Pag sujud no, nanduan na isab kayo, us lingko na isab, us pasujud pabalik, nanduan, obos mian lingko ni kayo wenes, mian tahiyat akhir, namin kini kayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Naus bang kayo mabaya, ngomong ang hajjana samian kung ingin nasa chance na suwi magtawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sabab niyan nagi katawahan tibang ini painte pagkatid sikitihin ini na nasa tanda Allah ta'ala pangurong buwan na sikitir supaya tayo makabati sa niyan sa pag-ibadat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yan kahantang pinaparambahayang sinkusupin 4 ruku'anin 2 rakaat yan untuk 4 sujudnya 4 ruku' 4 sujud. Rakaat isa lay 2 ruku'nya us 2 rusab sujudnya rakaat ka 2 rusab ruku'nya 2 rusab sujudnya. Maka dari kau nambahan 2 sab 3 ruku'nya. Magionat na sa 3 sunuan rusab ka 2 rakaatin suwi 3 rusab. Alhasil ennem ruku na ka tawhan din na so pa manabayan kayo paruko kayo nenggan isa pabalik buna isa paruko buna isa nenggan pabalik usan paruko sa patihakan sa panulay painta balik ennem telu dem darakaatin darakaat sa kasalay ubus pagsujud lay 2 rumatin sujud na garusa sujud na sa 2 pag nenggan isa pabalik telu na isa painta ruko na makajari no isa 4 in ruko nin. Satu situ kekan babasagin masih ngan 2 sampai pete-petelu tiap-tiap da nembuwa pa inte man ene rakaat le. Saili kantang ini sembahyang ini ko yan khusuk. Tawalin na khusuk. Khusuk yan si me elew tawa bulan saya yang tete ilaho bepada sikite bagi mang sikite
mian ko be tahu-tahu ku melek ke kaldero dilupakin. Hindi ko ini game tasya bukan senduhin. Mengerata butuh kan. Sampai tabutu. Sampai me agung. Oh, saya ini kau lumayan. So kita bayar malaikat ini kekahinan Rasulullah SAW ini nasa ini style yang sudah kita nambahayang di rakaat pa ini sa amyaan. Bidda sembahyang ini naman kemon yang pa ini sunat tadi. Terus pasulong salatul witr. Nek te baca kenaan sininin si salatul witr terus mereka salatul istisqa. Ini pakuulan isya salat istisqa. Salatul witr na asal ma'ruf pa ini sakite. Tamanan kulang ni rakaat, tamanan hikkan 12 rakaat. Yan salat witr ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam gak makas nambanan ini. Sali duwe magtulak-tulak, ug sali duwe gak patulak saga apakah kinambanan ini sampai witr ini. Hasil sunnah wakkala. Duk sarta pinasinna ini manusia ini. Pinasinna. Usin waktu nih amang salatul isya wa sabahan isya pendek. Tamanan ini pembuat pajarin. Duk lebih afdal hinapusan sin sangemre. Sabang sa upama tinalaw sa kau makabati na subay kyo bisa di ko na bayang pwede posisi sale. Okay, kanya sa. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bis-salati witra. Rasul sallallahu alaihi wasallam hinamun hinapusan sambayan min witr. Bangsa upama in ka ulay. Tasiguraw mo makasambayan kay witri, nasubay kyo makasambayan kay witri pa ito si hinapusan sa ngemlay. Na iyan mas labiha. Mas labiha. Ito pananaimaan si dua. Na bangsa upama in ka ulay. Kau ulang mungkin makasambayan witri, anang bahaya ni kau ite puas itu menatli, iyan ite sunnah tadi salat. وقال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. Pain fa Rasul sallallahu alaihi wasallam sinasina tinalaw kawi gi makasambahaya bet sinapusan sa yana yan ulay an sangemlay na magwitri ni si puas isa sa sinasina sa makasigura do kasal mabaya at naman ningihan sinapusan yana pain ta sangemlay mas lagi afdal si sa mian taman ini na jakite kasalan sin fiqhu mura sa sunuante insyaallah subhanahu wa ta'ala sesibinayan do mian tafsirin bersama-sama betulnya apa elit peranti syaitu kan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.